gorgeous from up here. Are you feeling gorgeous? Now, I just want to say a big thank you to the music generation and a thanks to Jean Wallace, who presented 3 hours of fantastic music. We had groups from Clare, Carlow, Wicklow, Sligo, Laois, Donegal and Cork. They're Ireland's national music education programme, if what we heard was anything to go by, they were fantastic. Give them a round of applause. Tá an gigrig le gaelge siúla gine nacht, a pís a táchtach de fleisiún na héir na sé gigrig le gaelge, bíonn sé siúla idir sé a seaachach tránóna le taca ó forras na gaelge. Sé an grúpa tá gine nacht ná dúchas a thugann siad ortha héin, as ceantar chur a finne iad, inis agus chur a finne, agus chuirigh si clár dahat sa 5 nóméad na mar sin I láthair. Big Dan Sóri Jacob, big cantor Jacob ach chuirigh siad san na cantor agus na damsóirí I láthair. Siar sé na daoine óga tá gine nacht nó Crothúra Loughlin, Fanúla Ní, Darragh Shannon, Ross O'Donovan, Anya Ní Cheala, Cathal Corban, Polo Farran agus Sean Ó Doherty. Seo guibh dúchas.
rinne chun an chlár agus just cheanna mar cúpla riil an seo Cosmar leis an Duke of Leinster agus tar éis sin the Morning Dew agus the Fox Hunters agus the Red Haired Lass agus Lindsay ar an státe na dausóirí ar an sete Olísí Cosig agus Ciara Charbán. So bhfuil bás mór den na dausóirí léir. Lena bhí ráig náis le Aaron os Béarla dar bhanam You'll Never Be the Sun. So. You'll never be the sun turning in the sky, and you won't be the moon above us on the moonlit night, and you won't be the stars in heaven, although they burn so bright. But even on the deepest ocean, you will be the light. You